Lele, Pikalan. Kanda pitharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsiu kat noma? Kasurkar kalau siulut ikijing lut jing separo. Namar man kaway pa kaway kaminsim kalong ka koridor. Wan kong chap engno you apply tregendra nga original silla we know kon control na than Eastern Hills district walal tinam ta kam yung paipa takwa ay jimut akajingan to wakajingwan yung Sri Cement Limited company hapo kailaka nongkle wahapa po ka Eastern Hills district kawina ukon gondro wa imma kan kathai nga sakio wa da yule wa ki paipa hagani kathai nyui majority hi imja ki yoki yokragi lamba gani ki cement manufactured plant house name arajar san lar house name namtam ulet as yang chai oman le kamu emily warin yung 6 clear constituency wanra au yagawi ka cement kawan ka cement company ko he ba pa ka Eastern Hills district ka Star Cement lamba kani ka cement company chibon dili gilat kiluti kiki kikre komi oyok kini paipa sagani ka than kyomi ka jingger ku wakro ayublai lamba kan ke cement company hado yang kitre ilaka kitre chnong tre thau pat kamjo yoro kawi kapat Eastern Hills district teka kani ka Sri Cement Limited company kani ka cement company ngawang api kawadangwan kate hapo ka district kayami hapo ka ilaka nokli ko ya habor ko srembor Star Cement kani ke Sri Cement hapo India man ko kawi ke company ko he ko em hapo ki top 3 top 4 ko yi u eki ekre yagi paipa yung athai yagi khon kandro khamtam ye kirit kriya kamo e ke Star Cement tada yopi chai wayap ki kre ado okang muyong kakno jingja yoki yokra dan lembaga jingwan yoga Sri Cement yang ngai skema wat em jingkermana wabon giluti gilat wai namta yong i ki paipa khamtam namta ki khon gondro ki pateng ro kate nai ba ha iya kata ni bon ki khon gondro bradap i ki kardan pure ki wa handai tuna ki wayoki yokra bon ki wadoki dokra Teka jingwan yung nga cement yulti wat nga dawale wa kaniga cement company ka Sri Cement to eki ekre nungkong nungchap yaki kena kro yung than yung i teta ka jingdawa nga dawa joro na ka Sri Cement company wato weki ekre ki yaki kon kro yung than yung i kanang yoki yokre ki kon kro yung than yung i wa ni teng adawa na Sri Cement wa mande plate ki ya gini ki fresh tender aka jinga to supply limestone moyong batu moyong to elat ki ya kon gondro wa apply lang ki neba kauman kata i kon gondro la dalai apply tender chawi company ongi da bon ki no supplier myok thau de mai thau de da myok tender cham jinga
ta I kami kon kro ki patanyo kate I yoluti wat MG Kermani wa lembah kani ke Sri Cement Limited Company yoi kalat kalti ke skein supply muyong lani limestone lembah ki fresh standard wadam ni manda wai kani ke company manda stang kani ke company tengah kam kon kro dawajoro naga Sri Cement Limited Company o burom ya kamai mariang ki kiwa kila air bat kamjo yang ikut kikia yang dipajpa ngaga mukhon kunro yang nathai namta ka imlang salang ka roy kapar jingmuntoy jingyok kinyo kra iwadu namta ki kon samla ngagarchano ya ka Sri Cement Limited Company ya ka jingtmu yang ka usain ya ka kharkhana chna simen hapok ka ilaka nongkle wat kamjo apok ka district yungi namta uimja ki pajba yungi meba ida debyoi wat dami ka result walemba kini ki simen company Cibon ke jingtoy kawan hapok ka district apok ka than yungi Cibon ki ke wami lemba ini company tengah kerparo ya ka ilaka nongkle wat kamjo warok kawi ka district kayami kani ka company ka waya Srimbor o ka cement company wayi wirap ya Cibon ki pajpa hagaliang upnyok ki penyokra tasnaw pha ilat kamya gini company ka wahe wayi upnim ya warok kawi ka thai ilat naw pa ya ka sanla nei pa kani ka kabu jokoy arsen no kani ka kapung boy arsen no ladapi kam bailaka kam di 3 district ya percapi tekasimen company ka mem jikta eka ka manut ko sangklor spaflor la ka jinglos kam kam iya ka chimna arna khino henry iu doki cerita kailaka di 3 district ki patanyo kata udoki ka jingto iu do mem do kasimen company do ka do ko kalat do ko jingkat sana meklia Sen nga Assam, sen nga Manipur, sen nga Nagaland. Handa iyo do jingtoy. I ki pajpa yung katay. Kani ka kabum poy arsen ka. Ha, MQS kersan le. Handa MQS percak le. Tengah nalinga ka mukhon kunro. Nga wa EME lajong ki ideology. MQS kersan namta keimlang salang yawato. Andai em ki ursa le namta ka imlang salang hi yawato handrai kam ki pajba ihap biya berkat sani bai wat apply hakata ka sur yung pajba larato usapot uya support lang larato uya percak lang ta do ini kinti doni kublai Cibon kublai Ciajango